Yeah, this is Durban Network. Bafowethu namhlanje sila eMbilo njengoba besinitshelile ukuthi sizofika ke kuyona ke icampaign or imarch ekukhuluma ngayo ke indaba ye-drug abuse eorganizwe umfokamthetho. Njengamanje ngino Sister Mkhize. Sister Mkhize sicela nje usithathe usibeke ngeorganization eniyisebenzelayo nanokuthi kungani la namhlanje. Okay, sanibonani. Sister Mkhize okhulumayo i-organization yethu u-HST, Women Health System Trust. Yes. Mhlambe sicela usithathe nje usibeke ukuthi i-organization yenu idila nani? Organization yethu izocela ukuqala la isebenzisana no-DOH nomasipala bama-stakeholders idila no-HIV and AIDS, TB nawo wonke ama-chronic diseases bese si-include nabo cancer, cervical cancer and prostate cancers si-check-e kanjalo. So ukuba khona kwenu la yini enizoyibheka kakhulu? I-focus yethu kakhulu HIV and AIDS no-TB no-PSA, prostate cancer for males because siyazi ukuthi abantu besilisa abalezi kwemakliniki so kahle nje even no-HIV sifuna kakhulu amadoda ney'ngane sisenza la 1.1 million kufunakalayo kuyonke nje. Yes, asithathe ngokuthi iprogram yanamhlanje specifically idila nabantu laba aba-involve abaziwa njenganama-drug addicts. Why nila as abantu abadila nge-AIDS ne-TB kuhlangana kanjani lokho nabantu abama-drug addicts? Engingakusho nabo labo bantu njengoba bama-drug addicts nabo human baphila bahamba nezinto zabehlukene like izifo abanye babo badefaultile emakliniki bangayithatha i-treatment so nabo sakwazi ukubathola la bese sibaqala kabusha sithi kade ngimenshine ukuthi abantu besilisa balezi ngemakliniki so ila sikwazi ukubathagetha khona bese ngokutargetha bona sesokwazi ukuthola o-index babo o-index ya-o-partners babo ney'ngane zabo esothi ngaye sikwazi ukuthola nalabo bantu abasilahlekele emakliniki. Mhlawumbe awusithatha usibeke nge-organization mangabe liqala umuntu nimsiza niqala kuphi ama-level ukuthi niqala la mhlawumbe ni-check ukuthi unani for someone ongaze ekhaya? Okay, uma ngabe sifika as i-organization yethu la sifika khona firstly siqale sifuna ukwazi status sakho ngoba iyamdileyisa nakuyena ekuphileni kwakho ukuthi uzothi uphethwe yikhanda kanti asiyazi cause aleli khanda so kulu even emakliniki mekiwa khona we need to know your status before si-treat lo nto ekuphethe ngoba mhlawumbe i-main cause ilapho ku-HIV so kubalulekile nje ukuthi before senze enye into sazi status sakho. Mhlambe awusathu usibeke ngosuku lwanamhlanje ukuthi yini eniyilindele kakhulu ngoba siyazi ukuthi abantu besilisa abaningi abathanda ukuveza ama-status zabo. Ninayo indlela mhlambe neza ngayo ukuthi nibadonsele dosi? Sinayo indlela yokubadonsela dosi njengoba sisho ukuthi ama-services esinawo maningi siwa-providayo ufike usho ukuthi okay no-prostate cancer abanye baba-anawo sikhona into enjani nokuthi enziwa kanjani so sibachazele even uma ngabe simthesta negative sinayo into esimsebenzisela nekuthiwa uprep ezomenza ukuthi ahlale nje e-health e-right for next generation abanga-affecteke kwi-HIV. Asikhulume kakhulu khona enye into esetshenziswayo ebizwa i-methadone esetshenziswa kakhulu abantu laba abasebenzisa idakamizwa yona niyayi-provide? No, asi-provide yona but samrefer umuntu angisho basebenzisana nawo wonke amalokhu multidisciplinary akakhona kanye sabakhona ama-psychologist ama-social worker sikhonthekta ukuthi umuntu njengoba ngim-assess as unesi I-assess from head to toe so uma ngabe ngim-assesse ngiyabona ukuthi lo muntu ufisa ukuthi from here ngimthathe ngemizini. Mhlawumbe kasithathe nje on a general knowledge kubukeka bebaningi abantu ababukeke ngathi bayagula mhlawumbe awusithathe usibeke nje ngama-stats engenihlangane nawo bangakanani abantu engenibone ngathi ba-affected nge-HIV ne-TB? Abantu abaningi aba-affectekile abantu besilisa due istigma nokuthi nje bayaziwa vele ukuthi emakliniki abathandisisi kahle uyakho so nje abantu besilisa ney'ngane ey'ncane. Do you think lokho ku-resulta as lack of using i-protection bona noma yini?
I think i-lack of knowledge nayo dukhamba nalento ukuthi abantu abakafundiseki kwanawo HIV and AIDS ukuthi manje usabulani futhi awusayibona ihlazo abantu nje abakhulume akekho umuntu oseshona ngo-HIV uma ngabe uzohamba ama-channels a-right. Yes, nina ngokwenu-ke as i-organization, are you guys doing enough in terms of providing ama-awarenesses and workshops akhuluma ngale nto? Senza sure sihamba all over emagroundini yonke indawo la nje khona abantu because i-purpose sethu ukuthi wonke umuntu ahlale ephila kahle ngendlela sikufike nakhona sense health education nangendlela yokudla umuntu akudlayo nange-environment ngoba abanye abantu baba ne-lack of knowledge to environment umuntu aphuma kuyona so mangabe sophumela yonke indawo sokhuluma ngalento nokuthi mesiluke sikhuluma ila bazolokhe bethola khona ukwazi more ukuthi lento ikhona kodwa kusashoni umuntu into yokuthi fanele bayenze usibenze ngendlela e-right. Mhlambe Sister Mkhize ake sibheke kakhulu ngabo bona laba esikhuluma ngabo ama-drug addicts bahlala endaweni ezingekho good in terms of ukuthi zinga-protect i-health yabo. Mhlambe mawubheka azigcini neni indawo abahlala kuzona ziba-expose ukuthi bagcine be-affecteka kalula kakhulu nje nge-TB ngoba siyazi ukuthi iy'ndawo ezi-dusty ziyaba yi-cause ukuthi ugcine uba ne-TB. Angithi njengoba ngishilo ukuthi njengoba siphuma uzothola ukuthi umuntu mangabe usuhlala naye phansi usumchazele njengoba siphumile usuzokwazi cause ukuthi why ube la sesokutshela futhi i-effects ezokwenza ukuthi ube la ukuthi izoba kuphi so mase sazama-ke indlela e-right zokuthi sibahlanganise nabantu iminyaka e-right ukuze bazi ukusizakala ngendlela e-right ngoba ne-environment nje mangabe ibheda izifo ngeke ingabi khona.